сәхнәдә үзе кечкенә булса да, бик тә акыллы, мөлаем, Уфа егете, кечкенә йолдызчыгыбыз Әмир Хәбибуллин һәм яраткан популяр җырчыбыз Башкортстан һәм Татарстанның халык артисты Айдар Галимов! Yeşil balas sarı şişkeler. Şeşkelerinin arasında yürüynen bepkeler. Şeşkeler, bepkeler, şeşkeler. Sarı şeşkeler. Bepkeler, şeşkeler, bepkeler. Yürüynen bepkeler. Akıl şitten karab gına bepkelerin kuzeten. Varsın birge jeyip sanap, ırkazına kursete, bepkelerin kursete, bepkelerin kursete. Bıdratalda ıyaktırman sula sanduaş. Yalt kile gökyüzünde Oynap uşa karluvaş. Sanduvaş, sanduvaş. Bunun suza sanduvaş. Karluvaş, karluvaş. Oynap uşa karluvaş. Kıyaşitten nura belen çıktım çıva belene. Urap şeşek saylap, urap şeşek saylap, Übelekler eylene, beylene, Çıktan şıra beylene. Eylene, Übelekler eylene. Әмир Хәбибуллин һәм Айдар Галимов. Әмир, сиңа бүләкләр. Әмиргә бүләкләр, чәчәкләр, дипломнар. Җырның авторы Борис Хәбибуллинга шулай ук зур рәхмәт. Җырыбызның авторы Борис Акбашев һәм әлбәттә Урал Рашитов. Аларга да зур рәхмәт. Әмир чәчәкләр һәм шарлар эчендә калды. Әмир, әйдә мин сиңа ярдәм итәм. Ярдәм итәм Әмиргә. Рөхсәт итегез, кызлар. Рөхсәт итегез Әмиргә ярдәм итәргә. Әйдә Әмир, җый рәхәтләнеп бүләкләреңне.
Әмир әлі олайғына да түгілі. Мен де шулай өқсеңа Айгүл Габдуллина есіміндегі бүлекні сеңа тапшырасым келе. Бұл бүлек меннен. Ярый ма? Ярыйды Әмир. Әмир Хабибуллин. Хабибуллин Әмир. Айдар Галимов. Айдар Галимов біз кеттік Әмир білен. Әйді Әмир.